Perezida Captain Ibrahim Traoré ukomeje kwigarurira umutima w'ikizungerezi. Umuhanzikazi akaba n'umuraperi Steph London ukomoka mu gihugu cy'Ubwongereza akomeje kugaragaza ko Perezida wa Burkina Faso Captain Ibrahim Traoré ari umugabo w'igitangaza. Nta minsi myinshi ishize uyu muhanzikazi asangije abamukurikirana ku rubuga rwa Snapchat inyandiko yanditse avuga ko akunda cyane Perezida w'igihugu cya Burkina Faso Captain Ibrahim Traoré ndetse ko rwose yifuza kuzaba nkawe n'aba mukuru. Ku munsi wa none uyu mukobwa noneho yanditse ubutumwa ku rukuta rwe rwa Instagram aho yabuherekeje amagambo ari mu Cyongereza agira ati The Real African Giant, ugenekereje mu Kinyarwanda bishatse kuvuga ngo intarumikwa nyayo ya Afurika. Ubutumwa anyuze ku rukuta rwe rwa Instagram. Uyu muhanzikazi mu busanzwe yahoze mu rukundo n'icyamamare akaba n'umuhanzi ukomoka mu gihugu cya Nigeria Burna Boy guhera mu mwaka wa 2018 kugera mu mwaka wa 2022. Gusa baza gutandukana mu marira menshi aho uyu muhanzikazi yashinjaga Burna Boy kumuca inyuma inshuro nyinshi. Nyuma yuko batandukanye, Burna Boy yaje kumukorera indirimbo This Last aho yavugaga ko asezeye ku rukundo rw'ubuzima bwe. Muri iyo ndirimbo yagize ati Have to say bye bye to love of my life. Steph London ni umuraperikazi wavukiye mu gihugu cy'Ubwongereza mwaka wa 1994 ndetse ababyeyi be bakaba bafite inkomoko mu gihugu cya Jamaica. Gusa afite imyaka 5 y'amavuko ababyeyi be bimukiye muri Rotterdam mu gihugu cy'Ubuholandi aho niho yarerewe maze aza kugaruka mu Bwongereza afite imyaka 14. Kuva icyo gihe akaba ariho yamaze igihe kinini cy'ubuzima bwe. Akaba ari umuhanzikazi mu njyana ya rap izwi mu ndirimbo zirimo Heart in Me, 16 Shots, Senseless ndetse n'izindi. Uyu muhanzikazi ndetse akaba akomeye ku isi ndetse uramutse utamuzi ushobora kuba utaragira icyo umenya. Ndagushimira wari iyi video muze kubwira komeze kugira ibihe byiza. Ndiyumvaga kuri mikoro ni Gilbert Man.